voi ni som ni le pathum December sang ni som ni pali ania lung lei luang wal ania hei local council te chuan sang ni som ni pali Christmas lo thleng tur a hian mi har sa jok ten Christmas sa an lo e ve theinan ti in chung kwa engemaw zat hne na vok sa an sema an fakom khop mai hei tuna po a changtu tur pakhat chu a lo thlenga khu a hming an ziak vekan zong me kani khu lo mong khop mai chung ko inza nge pek tur ain ti hey lại tỏ viêu mà sẽ là pastor pahi te chuan kan councilor ani ka chun har sat ba po ni lo ani tak chu remin ruột thiêm le mai chung kwa som thum le pakwa ba ka helai luang mual la min thut chil tu pastor te notice EPC notice India le BCM pastor ten min thut chila anni te hi an le ve do na tin chu mai ni lovin helai kan wat councilor P Judi lerthiat pui an le ve don pokani chu reman ruat thiam hle mai an fakom tak zetani local council te indu sakate po in Christmas lim takan man thei kan be seya hei ani po tui takin in lo ei don ni ole lo mom khop mai ni kan local council ten thok thale mai kan local council member te hi pu zedi mon sang ki ma te tu sai thang pu sai lo te tlangwal joni zoram chana te pu pilal hriat renga te le secretary lal au zading pu zading liana ania chuan tlangau pu ngai te ani meichia ero chu anom ri lo ani pi judilar thiat pui kha local council member ni thin kha LMC lunglei municipal councilor na athota ka wangin amun hi aruak ta sarkar rom handan chon sang ni som ni panga kumtir lama hian local council member le village council member khanna an bua saidon ni in ashiat ani an fakom tak zetani ni hi ZPM anni anni hi kalphung thar lang chiang le mai hetianga mire thei jok te mi chan hai jok ten Christmas sa an lo nei ve theinan tin an han bua sai te hi an fakom le mai ti jong khani phot te se